بیتن ہند دربار سان عقائد گئی کم اس گئی گناہ کبیرن مز گرفتار یپر چھن صلاحیت اس وچھو گناہ کبیرہ کم 700 گناہ کبیرہ 700 گناہ کبیرہ علماء چھ پتہ 200 کرمت روایتن مز جمع تت چھن ونکس روایتن مز برابر 200 یوان یہ گوس نا اکس طالب علمس اکس امام حسین دوستس پتہ لگن گناہ کبیرہ کیا گو ہاں یم سیدھا میون وانس چھ کم گژھان کیاز پرت کن چیزس خداوند کریمن اجر تہ تھومت لیکھت تو عذاب تہ تھومت مالس ماجہ بت پھرن چھ گناہ کبیرہ ہمسایس ستن جنگ کرن چھ گناہ کبیرہ پنس عیالس ظلم کرن چھ گناہ کبیرہ زنان نافرمانی کر پنس شوہر سن چھ گناہ کبیرہ یم چھ گناہ کبیرن مز تھی کرو انداز بین ستن قطع رحم کرن چھ گناہ کبیرہ بین کر بٲے ستن کتھ ترائی چھ گناہ کبیرن مز یم چھ انسانس وٲنس کم کران اگر انسان یورے صلاح کر بین ست کر صلاح مٲلس ست کر صلاح گوبرس ست کر صلاح خداوند کریم چھس اگر 3 ؤری چھس آسان وٲنس 3 ؤرین مز چھس تبدیل ونی فرماوان روح اللہ صاحب ولایت تکوینی امام صادق علیہ السلام ہشام بن عبد الملک مروان کوف تہ اون کی کربلاس مز اتت سنی بستی کوفس تو کربلاس درمیان یل مدینہ پہ ان تھون ات جائے کیاز ام بوز امام صادق علیہ السلام درسگاہ تت یلہ ترومت 4.5 کھت زیادہ طالب علم گئی پتہ انو ام بدبختن تھون تت جائے یت زن سنی برادری زیادہ روزان تاکہ امام صادق زان کم مگر خداوند کریمس یس مدد یاری کر تس کیا کر ہشام بن عبد الملک مروان علیہ اللعنہ والعذاب سن ہیو شخص کر تمس ظاہرن حکومتی دباؤ تو تھیس بند خداوند کریمن ترو بی دربار یل لوک سنی برادری شی مختلف طریقو امام جعفر صادق نش ات جائے تہ استفادہ مقصد یل امس ہشامس باسو نا یہ گوس بہ ناکام مقصد دپنس نا ثہ نیر واپس مقصد اور آو قافلہ اور پکان یمن تہ مدینہ گژھن یمو دوپ ہے ون چھ امام جعفر صادق تہ ست اس تہ نیرو بی دیت ہشام بن عبد الملکن کینہ نفر امس امام جعفر صادقس ست مقصد یم چھ پکان بیابانس مز وت کیاز ات یم زن سفر آس کورمت شام پہ کربلا تہ مگر بس ہند سفر تہ پتہ یم سات یہ واو چھ نا 2 بج کران یہ بیابانس من یہ سیکن ہند پہاڑ پکناوان یہ سڑک چھ نا آسان سو چھ بالکل نامعلوم ات فکر تران بیا نہ روزان نشانے نہ ون تک تھمت حکومت عراقن تہ یور تو شامک حکومتن تہ بارڈرس پہ لکٹ ڈوزر تم 50 گزو پہ تم ڈوزر آسان سڑک برہ صاف کران تو پتہ گاڑی برہ کن واو گلان پت کن بیس گھان سڑک برابر سیک ستن پور پی لگان تس ویو پکان ات بیابانس یتھے پٲٹھۍ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یورٕ درٛاے یِم وٲتۍ بیابانس منٛز یپٲرۍ یِمن وتھ چھِ اتٮ۪تھ چھُ سٕہہ بِہِتھ شۄنٛگِتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ یِم پھیٖرۍ واپس پُلسہٕ وٲلۍ ٲسۍ برٛونٛہہ برٛونٛہہ یِم پھیٖرۍ واپس امام صادقن برٛونٛہہ کیٛاہ دٔلیٖل خٲرٕے چھا مولا اتٮ۪تھ چھُ سٕہہ شۄنٛگِتھ اتہِ چھُنہٕ موقعہٕ اورٕ یورٕ پکنس تُہۍ کٔرِو صبر ییٖتِس کالس یہِ سٕہہ واتہِ امام صادقن ووٚنمس تُہۍ روٗزِو یوکُن اولہٕ بگس پتہٕ یبنہ رسول اللہ یہِ چھِ چٲنۍ ذمہٕ دٲری بہٕ چھُس نا پنٕنۍ ذمہٕ دٲری پانے ہٮ۪وان مٔلۍ تۄہہِ دوٚپوُ نا یوکُن روٗزِو مۄخصر یمن گو ہائی امام جعفر صادق گو یتھُے سہس نظر پہ امام صادقن کر امس کانس تھپ سہ ووت تھوٚد أمۍ کوٚر بڑٕ تعظیٖم حضرت امام جعفر سہ چھُ پٔتۍ پٔتۍ پکان روی مبارک چھُس امام جعفر اصل ییٚلہِ ہُمو اصحابو وٕچھ پُلسہٕ والہِ یِم آیہِ دوان امام یبنہ رسول بہٕ چھُس حجت خدا میٲنۍ اطاعت چھےٚ کٲینات کٮ۪ن زرزراتن وٲجِب ییٚلہِ أمۍ بہٕ سہن وٕچھُس بہٕ چھُس امام صادق أمۍ کٔر میٲنۍ اطاعت اگر تُہۍ دوس سٲنۍ تہِ سانٮ۪ن احکامن پٮ۪ٹھ روٗزِو عمل کران دۄہس راتس روٗزِو یِمن سہن یِتھے پٲٹھۍ بور ساران اگر تٲریٖخس منٛز امِچ مثال وٕچھو سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ کٔژن ؤرین کٔرٕن محمد رسول اللہ سٕنٛز شٲگردگی تٲریٖخ چھُ لیکھان 250 وُہر اوس ییٚمہِ ساتہٕ وفات کوٚر بعضے لیکھان 350 وُہر اوس سلمان فارسی
مدینس مز کورن وفات امیر المومنین دتس پانے غسل پانے وولن قبر پانے کورس جناز امیر المومنین تُہۍ کٔرِو انداز یہ کس صحابی امیر المومنین یہ کس صحابی محمد کس تربیت اچھا ولایتش کرن پتہ یہ جنگل کھسان پتہ ترک جورا سبران یپور پیری پتہ سہ سالو کران تلا یور سہ جلدی جلدی دپان یہ پکناتا مے ہوتان گھر تانت پتہ سہس پہ تھوان یہ بور سہ واتناوان مدینس تُہۍ کٔرِو انداز یہ گژھِ ولایتی آسُن ولایتی گو امام صادق اتھ کُن اشارہ کران فرمان اگر سٲنۍ شیٖر سٲنۍ دوس سانٮ۪ن احکامن پٮ۪ٹھ روزن عمل کران یمن سہن آسان دۄہس راتس بور تُہۍ کٔرِو انداز مگر أسۍ چھِنہٕ کران اَسہِ چھِ بدبختی أسۍ چھِ اکہِ کنہٕ بوزان بیٚیہِ کنہٕ عمل چھِنہٕ کران کِہیٖنۍ یِہوے چھُ وجہ کہ أسۍ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پتھٕے گژھان برونٛہہ کُن چھِنہٕ یِوان نتہٕ اگر أسۍ احکام الہین پٮ۪ٹھ روزو عمل کران خدا روزِ سون دنیا تہِ انشاءاللہ آباد کران انشاءاللہ ٲخرت تہِ آباد حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہس متعلق یُس زن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہس ییٚمہِ ساتہٕ 5 ہجریس منٛز زایہِ مدینس منٛز 5 ہجریس منٛز 5 ؤرِش ٲس تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ محمد رسول اللہ وفات کوٚر 5 ؤرِش تہٕ 3 رٮ۪تن ہِنٛز ٲس ییٚلہِ جناب زہران وفات کوٚر سورُے مُصیبت وٕچھُن بٔڑِ بابُن مُصیبت تہِ وٕچھُن فاطمہ زہرا سُنٛد مُصیبت تہِ وٕچھُن پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ امیر المومنین وفات کوٚر امیر المومنینس سۭتۍ کٔرٕن 30 ؤرین زندگی گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ امیر المومنین 40 ہجریس منٛز آو شہید کرنہٕ امہِ ساتہٕ ٲس جناب زینب کبریٰ 35 ؤرِش یہ ٲس تفسیٖر قرآن ونان کوفچن زنانن ٲس تفسیٖر قرآن ونان اولیاء مکرم زینب کبریٰ اکہِ ساتہٕ چھِ مسجد أتھۍ یُس زن امیر المومنین سُنٛد گرٕ چھُ أتی چھےٚ زنانہٕ جمع گٔمژٕ ہتن منٛز جناب زینب چھےٚ کافا یا عین سانس تفسیٖر کران امیر المومنینن دیُت کن پتہٕ ییٚلہِ زنان درٛاے دوٚپنس کوٗری ژٕ کتہِ تفسیٖر کران پھلٲنۍ آیہِ اہنہٕ بابا ووٚن مےٚ یا 2 ژٕ اوسکھا بوزان دوٚپنس پتہٕ کوٚر امیر المومنین دوٚپنس کاف گوٚو کربلا عین گوٚو آتش صاد گوٚو صبر زینب یہِ چھُے سورُے ژےٚ وٕچھُن تمام کوٚرنس بیان کِتھ پٲٹھۍ کوٚر جناب امیر المومنین علی ابن ابی اتے پٮ۪ٹھ لٔج جناب زینبس پوٗرٕ خبر کربلا چھُ گژھن وول یہوے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ تُہۍ وٕچھِو 20 ؤری برونٛہہ کربلا گژھنہٕ برونٛہہ 20 ؤری یعنی امہِ پتہٕ گوٚو 20 ؤری کربلا 20 ؤری برونٛہہ ٲس أتھۍ کوفس منٛز بہٕ ٲسۍ ییٚتہِ امیر المومنین سٕنٛز دۄخترِ گرامی امیر المومنین سٕنٛدٮ۪ن دوستن ٲس سبق ونان زنانن ٲس درس ونان تفسیٖر قرآن ٲس ونان احکام ٲس ونان پننِس بٲیِس حسن مجتباہس سۭتۍ ٲس 10 ؤرین بابس پتہٕ زندٕ یعنی امہِ ساتہٕ ٲس 45 ؤرِش جناب زینب پتہٕ روٗز بیٚیہِ 10 ؤرین پننِس بٲیِس امام حسین علیہ السلامس سۭتۍ کٔژ گٔیہِ 55 ؤرِش 2 وٕہٕرۍ بہٕ حظ لیکھان 4 وٕہٕرۍ بٲے سٕنٛدِ شہادتہٕ پتہٕ 4 وٕہٕرۍ بہٕ حظ لیکھان نہ 2 وٕہری کوٚر جناب زینبن وفات پتہٕ شامس منٛز کوٚرنا مصرس منٛز کوٚرنا کِنہٕ مدینس منٛز مختلف روایت حالانکہ وٕنکیٚنس چھُ مشہوٗر شامس منٛز مگر جناب زینب کبریٰ سُنٛد یہِ علم آسُن ییٚتٮ۪تھ اکھ معصوٗم دی شہادت دپیس انتِ عالمتُن بغیر المعلمہ پۄپھے ژٕ ہا چھکھ عالمہ یعنی ژےٚ چھُے 5 پنجتنن ہُنٛد علم یتھ سٕنٛدِس سیٖنس منٛز آسہِ وۄنۍ وضوٗ محمد رسول اللہ سُنٛد علم چھُ جناب زینبن روٚٹمُت جناب فاطمہ زہرا سُنٛد علم چھُن روٚٹمُت امیر المومنینن چھس پرورش کٔرمٕژ سُہ علم چھُن حٲصِل کوٚرمُت امام حسن مجتبیٰ تہٕ امام حسینُن علم چھُ جناب زینب کبریٰ سٕنٛدِس سیٖنس منٛز اتٮ۪تھ گژھِ وٕچھُن ییٚتٮ۪تھ امام معصوٗم دی شہادت انتِ عالمتُن بغیر المعلمہ پۄپھے ژےٚ چھُے خۄداین عالمہ چھکھ ونان مگر کُنہِ مکتبس منٛز چھکھ نہٕ گٔمٕژ سبق پرنہِ یہ چھُ ہاوان اسہِ رٲبطہٕ أمِس بٲیِس تہٕ أمِس بیٚنہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ آسُن کربلا چھُ ہیٚچھناوان بیٚنہِ تہٕ بوے کُس گژھِ آسُن بیٚنہِ کِژھ گژھِ آسٕنۍ بوے کیُتھ گژھِ آسُن تُہۍ وٕچھِو یہ چھُنہٕ صرف ودنٕے یوتن ووٚنمو وضوٗ ودُن چھُ اکھ باب کربلاہس منٛز مگر فکر کرٕنۍ کربلاہس بیٚنہِ تہٕ بٲیِس مُتعلق بیٚنہِ کوتاہ گژھِ لول بٲگراوٕنۍ بٲیِس سۭتۍ بوے کوتاہ گژھِ لول بٲگراوُن بیٚنہِ سۭتۍ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ یہِ سۄ پرورش کرٕنۍ یۄس زن کربلاہس منٛز اسہِ سارنٕے ہیٚچھناوان چھِ اکھ مصرٕ چھُ مصنفو جنتیو ووٚنمُت اگر أسۍ صرف رژھِ آسو فکر کران ودُن گوٚو الگ باب پتہٕ آسو فکر کران مصنفن کیازِ چھُ یہِ ووٚنمُت کیازِ تٔمۍ چھُ مجمل پٲٹھۍ کنایہِ پٲٹھۍ اشاراتو پٲٹھۍ کربلا بیان کوٚرمُت مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ رٮ۪وایت چھِ وٕچھان أمِس بیٚنہِ کۭتیاہ گژھن صفت آسٕنۍ أمِس بٲیِس کم صفت گژھن آسٕنۍ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا
امیر المومنین سی زمانس مز مدینس مز زندگی کران مالس تہ دپان ژٕ کوتاہ گژھکھ کورِ اکرام کرُن کورِ دپان ژٕ کوتاہ گژھکھ مالس ماجہِ لول بٲگراوُن یہِ سورُے کربلا ہیٚچھناوان امیر المومنین یحیٰ ماما زانی فرماوان دپان بہٕ اوسُس 30 ؤرین امیر المومنینس ہمسایہِ مدینس مز لبہِ سۭتۍ ٲسٕم لب مگر یمن 30 ؤرین چھم نہٕ جناب زینب سٕنٛز آواز بوٗزمٕژ یمن 30 ؤرین چھُم نہٕ جناب زینب سُنٛد قد قامت وٕچھمُت تُہۍ کٔرِو انداز یہِ کۄس زینب توے اوس امیر المومنینس ییٚمہِ ساتہٕ جناب زینب ٲس عرض کران بابا بہٕ نیرہا دٮ۪دِ فاتحس بہٕ نیرہا بابس فاتحس دپان ادٕ ووٚنمَے زُ نیر پتہٕ اوس دپان حسن مجتبیٰ گوٚبُر ژٕ گژھ جلدی تتٮ۪تھ کر اوٚڑ گاش ژھٮ۪تہٕ أڑۍ شمع کر ژھٮ۪تہٕ پتہٕ کوٚر اکہِ دۄہ امام حسن مجتبیٰ سوال پتہٕ اوس نیران امیر المومنین برونٛہہ برونٛہہ زینب ٲس پتہٕ ٲس نیران حسنین سۭتۍ پتہٕ کوٚر اکہِ دۄہ حسن مجتبیٰ سوال بابا ییٚلہِ تہِ بیٚنہِ دِتھ جناب زینب دپان بہٕ نیرٕ فاتحس ژٕ کیٛازِ دپان گاش کر ژھٮ۪تہٕ دوٚپنس گوٚبرا ووٚنمَے یا زُ یہِ چھنہ عصمتِ زہرا أمِس گژھٮ۪م نہٕ نامحرمن ہٕنٛز نظر پیٚنۍ ہاں تُہۍ کٔرِو اندازٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ امیر المومنین أمِس نامحرمن ہٕنٛدِ نہ توے چھِ دپان گاش کر کم کیٛازِ اتٮ۪تھ ما آسان صحابی بِہِتھ ہاں توے چھِ دپان گاش کر کم تُہۍ وٕچھِو پتہٕ یِہوے کربلا کوٚتتھ ووت پتہٕ ییٚلہِ علی مرزا علیہ السلامن وفات کوٚر حسن مجتبیٰ تہٕ حسنینن واتنٲے کوٚت علی مرزا گرٕ جناب علی مرزا ٹھہرِو سٲری صحابی چھِنہ کران امیر المومنین سٕنٛدِ دوس وا اماما وا امام امیر المومنینس چھُنہٕ حالٕے صبر کوٚرُن پُترا یِمن لُکن دپ واپس پھیٖرِو دروازس پٮ۪ٹھ نزدیٖک وٲتۍ امیر المومنین کوٚر ٹھہراو پُترا یِمن دپ واپس پھیٖرِو بابا کیٛازِ خبر ہے بیٚنہِ ما ٲسی اتٮ۪تھ دروازس پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس نہٕ یژھان تٔمۍ سٕنٛز آواز گژھٮ۪م نامحرمن حسن مجتبیٰ کوٚر بابا یِم چھِنہ سٲنۍ دوس وٕنکیٚنس ٲسۍ سٲری واویلا کران دوٚپنس حق چھُ مگر زینب چھےٚ زینب أمۍ سٕنٛز آواز گٔژھٕم نہٕ نامحرمن امام حسین دوستو تُہۍ وٕچھِو یہِ کۄس زینبے کُبرا سلام اللہ علیہا کۭتیاہ مُصیبت وٕچھ جناب زینبے کُبرا سلام پتہٕ وٕچھِو تُہۍ یِہوے زینب ییٚمہِ ساتہٕ سوار آیہِ کرنہٕ کِتھ پٲٹھۍ آو حضرت عباس حضرت علی اکبر علیہ السلام 18 بٲے چھِ تٲریٖخن لیکھمٕتۍ اگرچہِ 9 گٔے کربلاہس منٛز امام حسینو بایو منٛز شہیٖد 9 بٲے 8 ٲسۍ گۄڈے امیر المومنین سٕنٛزِ زندگی منٛزٕے وفات کوٚرمُت اکھ اوے اوس زندٕ یس زن محمد حنفیہ چھِ ونان یعنی یِمے 18 بٲے ٲسۍ جناب زینبے کُبراہس توے چھُ مُصنفن ووٚنمُت 18 باین ٲس لیلہٕ کران جناب زینبے کیٛازِ چھنہٕ أکِس بیٚنہِ آسان اُمید بٲے سٕنٛز أمِس آسان اکھ عجیٖب اُمیدا أمِس بٲے سٕنٛز مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ ہاوان بہٕ کوتاہ چھس لول بران پننِس بٲیِس تہٕ بوے کوتاہ سُہ مےٚ سۭتۍ لول بران یہ امام سجاد فرمان ییٚلہِ شبِ عاشوٗرٕچ راتھ وٲژ شبِ عاشوٗرٕچ راتھ وٲژ سٲری چھِ عبادتس منٛز مشغوٗل مگر میون باب چھُ شمشیرِ پھش دِوان شمشیر چھُ میون باب پھش دِوان امہِ پتہٕ چھُ زمانس گراوٕ کران زمانہ ژٕ کٔرٕتھ نہٕ میٲنِس بٔڑِ بابس یٲری ژےٚ نہ کٔرٕتھ نہٕ میٲنِس بابس یٲری ژےٚ نہ کٔرٕتھ نہٕ میانہِ دٮ۪دِ یٲری میٲنِس بٲیِس یِم زن میانہِ کھۄتہٕ بہتر ٲس تہٕ مےٚ کتہِ کرکھ امام سجاد فرماوان پۄپھ دٮ۪د ٲس میٲنِس شاندس پٮ۪ٹھ آسان یہِ چھِ عالمہ أمِس توٚر فِکرِ یِمن کِنایُن بابس چھُ یعنی صبحٕچ تیٲری کران شہادتٕچ تیٲری کران زینب ؤژھ تھوٚد خیمس منٛز چھُنہٕ بابس بغٲر کٕہٕنۍ بہٕ چھُس بٮ۪مار یہِ ٲس میٲنِس شاندس پٮ۪ٹھ یہِ وٲژ دروازس پٮ۪ٹھ دوٚپنس بٔسبا لٔگیا زینب قۄربان ژےٚ چھِ یا یقیٖن مےٚ مارن صبحس دوٚپنس زینب مگر ژےٚ چھِ اتھ منٛز شک دپان یُتُے ونُن زینبن دیُت جامن چاک تھپیرٕ لوگ زینبس گوٚو گش امام سجاد فرمان بابن تُج کۄچھِ منٛز ییٖتِس کالس بہٕ ہوش أنِن جناب زینب ؤصیت ہا کرنس زینب صبر تحمل کر یم چھےٚ 2 کِتابہٕ کربلاہس منٛز اکھ چھےٚ جہاد بہِ سیف سُہ کر بہٕ صبحس تمام مگر ژےٚ چھِ وۄنۍ جہاد بہِ لسان کرُن ژےٚ چھِ وۄنۍ سُہ جہاد کرُن یُس زن قیامتس تام یہِ میانہِ ییٚمہِ شہادتُک رنگ روزِ قیامتس تام یہِ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھِ سگناوُن یِم یژھان یتھ کرن دفن مگر ژٕ تھاوکھ یہِ کلمہ لا الہ اللہ زندٕ ژےٚ چھِ صبر تحمل کرُن ژےٚ چھِ میون بٮ۪مار للوُن ژےٚ چھے یِمن یتیٖم بچن پرورش کرٕنۍ یِمن سۭتۍ چھِ ماے تہٕ محبت کرُن زینب ژےٚ یِنَے مُصیبت ہا مگر صبر تحمل چھُ ضروٗرت یہِ نہٕ کٲنٛسہِ ظٲلمس برونٛہہ کنہِ ودکھ یہِ نہٕ کٲنٛسہِ ظٲلمس برونٛہہ کنہِ یہِ جامن چاک دِکھ تمام وسایا کرن مگر جناب زینبن کوٚر اکھ لفظ بٔسبا
چکنا دپان میں مارن ازہا مودم بڑ باب محمد رسول ازہا میم دید فاطمہ زہرا ازہا مودم باب علی مرزا ازہا مودم بوئی گو جناب زینب امس امہ نظر وچان یعنی زن امس سوری پرواہ سوری خاندان زند یل دپن حسین نیرِ دلس از مودم ساری مگر امام حسین دوستو یلی بینی نا مصیبت یوان یہ بٲیِس حسینس سۭتۍ شیر کران حسینس مصیبت یوان یہ زینبس سۭتۍ شیر کران مگر زینبس چھ وۄنۍ سینہ بٔرِتھ زینب چھنہٕ ہٮ۪کان کٲنٛسہِ ؤنِتھ ییٚلہِ کربلا گوٚو ترٛےٚ مصیبت چھِ لیکھان تٲریٖخ سخت تریٖن مصیبت اگر کُنہِ گرٕ منٛز جوان پوٚتُر چھُنہ نیران ؤری وادن چھُنہٕ سُہ گرے ٹھٲٹھ یِوان تُہۍ چھُو نا پانہٕ تہِ وٕچھان مگر امام حسینو دوستو تُہۍ دِیِو آز زینبس سۭتۍ انصاف کیازِ تُہۍ چھُو نا آمٕتۍ آو زینبس ہمبٲیی کرنہٕ تُہۍ دِیِو وۄنۍ جناب زینبس تسلیٖم یس گرس منٛزٕے 200 شہیٖد نیرن صبح پٮ۪ٹھٕ شام تام علی اکبرس ہیوٗ جوان حضرت عباسس ہیوٗ بوے حسینس ہیوٗ بوے حضرت قاسمس ہیوٗ اولاد یم نیرن جناب زینب سٕنٛدِ گرٕ منٛز پتہٕ ہیٚکہِ نہٕ جناب زینب یِہنٛدِس شاندس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ باک ترٛایہِ ممکِنٕے گوٚو نہٕ امہِ پتہٕ گوٚو امہِ کھۄتہٕ سخت مصیبت امہِ پتہٕ گوٚو مصیبت امہِ پتہٕ آو گرس لوٗٹھ کرنہٕ تیُتھ آو لوٗٹھ کرنہٕ سر ژادرٕ تانۍ آیہِ نِنہٕ گوشوار تانۍ آیہِ نِنہٕ جناب زینب کبرا یس تُہۍ ونان چھُو نا ماہرینہِ فاطمہ دپان جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ ییٚلہِ اَسہِ سٲری شہیٖد کٔرٕکھ بہٕ چھس دپان اَسہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ تامتھ آو یزیٖدی فوج یِتھ پٲٹھۍ چھُ لوٗٹھ کران یِتھ پٲٹھۍ چھُ لوٗٹھ اکھ بدبختہ ژاو میٲنِس خیمس منٛز أمۍ نِیَم سر ژادر گوشوار فرماوان ییٚلہِ گوشوار نِنۍ یہِ بدبخت وٕچھ مےٚ ودان جناب زینبن کوٚرُس سوال اگر لوٗٹھ کوٚرُتھ ودان کیٛازِ چھُ دوٚپنس ودان چھُس امہِ باپتھ ژٕ چھکھ نا شیرِ خۄداے سٕنٛز کوٗر ژےٚ اوسُے نہٕ آفتاب تہِ محرم دوٚپنس ییٚلہِ زانان چھُکھ بہٕ چھس شیرِ خۄداے سٕنٛز کوٗر تیٚلہِ کیٛازِ کوٚرتھم لوٗٹھ دوٚپنس اگر نہٕ بہٕ کرٕ ہا بیٛاکھ کرے مےٚ دوٚپ بہٕ روزٕ پانے ودان تہِ تہٕ پانے روزٕ لوٗٹھ یس تُہۍ ماہرینہِ فاطمہ چھُو ونان ووٚنمو زوٗ دپان بہٕ چھس دروازس پٮ۪ٹھ پراران دپان چھس بوے چھُم نہٕ علی اکبر زِندٕ چچباب چھُم نہٕ زِندٕ دپان تامتھ وٕچھ مےٚ بِلہِ أچھ کٔرِتھ شخصا یِوان دوا أمسٕے ملوٗنس چھُ نیزٕ اتھس کٮ۪تھ أمی لوے مےٚ نیزٕ سرس بہٕ پیٚیس بٕتھِ کِنۍ پتہٕ امہِ پتہٕ چھنہٕ مےٚ خبرا کینٛہہ منٛزٕ گوٚو پہرا بہٕ گٔیس بیدار بہٕ آیس ہوشس منٛز مےٚ وٕچھ پنُن سر جناب زینب سٕنٛزِ کۄچھِ منٛز جناب زینب چھِ فرمان کوریا لٔگیے پوٚپھ قۄربان تلے کورِ تھوٚد وۄنۍ بہٕ دِمے بٲیِس امام سجادس نظر دپان مےٚ وٕچھ مےٚ چھنہٕ سرس پٮ۪ٹھ ژادرٕے یہِ ونان جناب زینبس عرض پۄپھے مےٚ نَے سرس پٮ۪ٹھ ژادرٕے ژےٚ ما چھے ژادر جناب زینب چھس دپان امُکا مِثلک لٔگی یہِ پوٚپھ قۄربان چانہِ پۄپھِ تہِ کتہِ چھِ سرس پٮ۪ٹھ ژادر کِہیٖنۍ چانہِ پۄپھِ تہِ کتہِ چھس سرس پٮ۪ٹھ ژادر گوٚو یہِ چھُ بیٛاکھ مرٕ امہِ پتہٕ دوٚپ عمر ابن سعدن دِیِو جناب زینب نیٖرِو نٮ۪بر جناب زینبن کوٚر خطاب عمر ابن سعدا ہے ژےٚ چھی نا حیا گژھان ہے أسۍ ہا چھِ عصمتِ زہرا ہے لوٗٹھ ژےٚ ہا کرنووُتھ ہے سٲری ہا مٲرتھم ہے أسۍ تانۍ نیرو اَسہِ ہا چھے نہٕ سرس پٮ۪ٹھ ژادر دپان مےٚ دوٚپوٗ نا یہِ چھےٚ مُتکبِرا ہے یہِ ہا چھو مُتکبِرا یہِ نا نیریو نہٕ دِیٖوُکھ خیٖمن نار دپان امہِ پتہٕ آو خیٖمن نار خیٖمن آو نار دِنہٕ دپان اکہِ خٲمہٕ چھُ اژان بیٚیِس خٲمس اکہِ خٲمہٕ بیٚیِس خٲمس ییٖتِس کالس ٲخری خٲمہٕ چھُ امام سجاد علیہ السلام سُنٛد دپان ییٚلہِ اوٚتتھ گٔے جمع یِم بیٖبہٕ گٔے جمع سارے جناب زینبس عرض کران اکھ بٲے اسہِ چھا نارسٕے منٛز دزُن کِنہٕ أسۍ نیرو نارٕ نٮ۪بر تُہۍ وٕچھِو امامت کتٮ۪تھ ییٚمِس زنہٕ 5 پنجتن ہُنٛد علم چھُ تُہۍ وٕچھِو یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ امامتس تابع دوٚپنکھ ووٚنمو اَسہِ زوٗ ٲدۍ ییٚلہِ بابہٕ حُسین درٛاو تٔمۍ کٔر نا امامت حوالہٕ جناب
سجادس تم دپ نا یہ فرمان آسے دِوان اتھ پہ ٲسِو عمل نت ہیٚکہِ نا جناب زینب ؤنِتھ نیٖرِو نارٕ منٛز نہ صبر کٔرِو أمِس یی ہوش أسۍ کرو أمِس سوال دپان أتھۍ منٛز گوٚو اِمام سجاد بیدار پۄپھے یم کیٛازِ سارے بیٚنہِ کورِ دوٚپنس پۄپھ لٔجی قۄربان سورُے زولُکھ لوٗٹھ کوٚرُکھ کانٛہہ چھے نہٕ سرس پٮ۪ٹھ ژادر ژےٚ بغٲر چھُنہٕ اَسہِ وۄنۍ زِندٕ کٕہٕنۍ اَسہِ وَن اَسہِ چھا نارسٕے منٛز دَزُن کِنہٕ أسۍ نیرو نارن دوٚپنس پۄپھے اِضطرار چھُ تُہۍ نیٖرِو رٲوی دپان یُتھُے جناب امام سجادن دیُت حُکُم دپان سارے بیٖبہٕ درٛاے دپان بیابان گوٚو سیاہ لۄکٕٹۍ بچہِ چھِ اکہِ طرفہٕ ژلان بیٖبہٕ چھےٚ بیٚیہِ طرفہٕ ژلان بچہِ چھِ بیٚیہِ طرفہٕ ژلان دپان مگر اکھ بیٖب وٕچھ مےٚ اتھ نارس منٛز اژان تہِ نیران اللہ اژان تہِ نیران یم چھِ مصایب جناب زینب کبرا سۭتۍ اژان تہِ نیران دپان اکہِ لٹہِ کوٚرُم صبر دوٚیمہِ لٹہِ بہٕ چھُس سونچان خدایا أمِس بیٖبہِ کیٛاہ چھُ یوٗت مالہِ دُنیا یہِ چھِ اتھ نارس منٛز اژان تہِ نیران مۄخصر ترٛیٚیمہِ لٹہِ گوٚو مےٚ برداشت نٮ۪بر بہٕ اوس دپان أمِس بیٖبی ژھٕن مالہِ دُنیاہس بلاے یہ چیز کیا چھ یُس نہٕ ہٮ۪کان چھِ بل مالہِ دُنیا بنہِ بیٚیہِ مگر ژٕ چھکھ اتھ نارس منٛز وۄٹہٕ دِوان ژٕ بچاو زُو ژٕ چھکھ نا وٕچھان سٲری چھِ ژلان جناب زینبن کٔر نظر شیخا ژٕ چھُکھا ژھانڈان مالہِ دُنیا سر ژادر تام نِیَکھ تہٕ مالہِ دُنیہِچ چھنہٕ کتھٕے مےٚ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یتھ منٛز دوٚپُن اتھ منٛز چھُم بٮ۪مار بیمار امام یہ امس جائے نماز کھورن تل اخ بدبخت آو امی نیم جائے نماز یہ پیوم بت کن پتھر تمام بچاس مے کوڑ امام زین العابدین تو یہ بیٹھ امس پتہ شاندس پہ یم مراحل گزرے شام غریبچ رات گزرے کہمہ پیشنس آئی سوار کرن کوفس کن بہمہ صبح واتنائک کوف سر ساری آمد نیزن سوار کرن جناب زینبس پیو یہ منظر یاد آز برون 20 ؤری بہ یتھ کوفس من تفسیر قرآن ونان مخصر شور تل کوف کیو زنانو پرزنو جناب زینب کیازِ 20 ؤری چھنا گمت یمن چھُنہٕ تصوُرٕے جناب زینبس یی ول زجیر کرن جناب زینب آسہِ یہ سا یہ سر ژادر روٚستُے دپان یُتھ پٲٹھۍ چھِ أڑۍ کنہِ لایان شور کران اتھٕ وایان جناب زینبس چھُ خطاب کرُن جناب زینبن کوٚر اتٮ۪تھ سُے امامتُک اصوٗل پیش یتھ أسۍ ونان چھِ ولایتِ تکوینی اشارٕ کوٚرُن تمامن ہٕنٛز زبان گئی بند شاہ کالُن تہٕ والُن گوٚو پوٚر جناب زینبن خطبہٕ ہے مکارو ہے مگر مچھِنۍ پٲٹھۍ چھُوا اوٚش تراوان تۄہے کوٚروٕ نہٕ اَسہِ دعوت ہے تۄہے مٲرِو نہ أسۍ ہے تۄہے کوٚروٕ نہٕ اَسہِ لوٗٹھ ہے وۄنۍ چھُوا ودان مفصل خطبہٕ پوٚر جناب زینب سلام علیکم پتہٕ تُلُن یہِ تھوٚد بی ولایت بیٚیہِ گوٚو شور سورُے یعنی اتھ چھِ ونان ولایتِ تکوینی توے چھُ بعضِ علما اعتقاد تھاوان امام حسین اوس أمِس ولایتِ تکوینی تہِ عطا کوٚرمُت بہ اذنِ پروردگار تاکہ جناب زینب سٕنٛز حجت گژھِ لُکن تمام یِمے مراحل پے کرٕنۍ پتہٕ ٲس 18ہمِس تام جناب زینب کوف کِس زندانس منٛز قید خان 18ہمہِ محرم کٔرٕکھ یہِ روانہٕ تاک کوتانیتھ 1400 میل پیو جناب زینبس پکن 1400 میل ون کیازِ امام سجاد یس گُرِس پٮ۪ٹھ اوس سوار آمُت کران دپان یہِ اوس لوٚنگ تٲریٖخ لیکھان یہِ اوس لوٚنگ لاگر تہِ اوس یپٲرۍ اوس جناب سجادس آمٕژ کرنہٕ ریسمان حلقے مبارکس سُہ اوس گُرِ سٕنٛدِس ۂٹِس سۭتۍ آمٕژ کرنہٕ پایہِ مبارکن اوس آمُت گنڈ کرنہٕ شِکمس سۭتۍ دپان یہِ لوٚنگ بوٗٹ اوس دِوان ہیٚٹھ امام سجادس اوس گردنہِ ٹوپ سنان اتھ اوس خوٗن وسان کانٛہہ اوس گاے اوس نا وۄنۍ یہِ لوٚنگ بوٗٹ وارٕ وارٕ پکان شُر اوس یِوان یہِ اوس جناب زینبس تازیان توے چھِ جناب زینب امام حسینس شکایت کران بسبا اگر ژٕ بہاوے نامحرم آسان ییٚتٮ۪تھ بہاوے مےٚ کۭتیاہ تٲزیانہٕ لٲیی شُمرِ بنو یہ اوس لایان جناب زینبس ژٕ کیازِ چھکھ نہٕ پکان جلدی دپان تۄہہِ ما چھُم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ معصوٗم یا چھُم بٮ۪مار اہن یا چھُ حالاتٕے ووٗنٛٹ ہچُن وُلوٚت پکان سخت تٲجان تُہۍ وٕچھِو 14 شیٚتھ امہِ پتہٕ واتنوُکھ جناب زینب کوف کِس شام کِس بازرس منٛز یِتھ پٲٹھۍ مُفصل چھُ بوزان بس یہِ اکھ جملہٕ قرارس امہِ پتہٕ واتنوُکھ زِنانہِ شامس منٛز جنانہِ شام منٛز آیہِ کینٛژِ لٹہِ جناب زینب آو نہٕ دربارس منٛز کم خۄطبات پٔرۍ تِمے خۄطبات بنے سبب جناب زینب آیہِ رہا کرنہٕ نتہٕ اوس ناممکن جناب زینب گژھِ رہا بلکہ أمِس کرہن زنانہِ کوف شامسٕے منٛز دفن مگر یِم زن خۄطبات پٔرۍ جناب زینبن امام سجادن اُمہِ کُلثومن تِمے بنے سبب
یم گئی پتہ رہا یزیدس باسیو میون حکومت ہسا نابود گژھن بہتر کیاز یزیدس گو گرسے مز انقلاب پٲدٕ مگر امام حسین دوستو تاریخ لکھان پتہ ٲس جناب زینب ون چھُنہ سینہ برنہٕ آمُت حسینس سۭتۍ ووت نا واریاہ کال ملاقات کرنہٕ سۭتۍ دپان خدایا بہٕ کرٕہا پننس بٲیِس دٲدۍ تاریخ لکھان پتہٕ ییٚلہِ بچہِ ٲسۍ شۄنٛگان پتہٕ ٲس جناب زینب لوٚت لوٚت بیہوان دیوارس کُن پتہٕ ٲس واوس گراو کران ہے واوا ہے واوا ہے واوا ہے میون خبر واتناوکھ نا میٲنِس بابس علی بردن دپُن زینب چھے دربلا گٔمٕژ زینبس چھ تاراج گومُت بابا میٲنۍ کتھ بوزتا دپان یہِ واو دپان اکوے دۄہ بنیو امہِ پتہٕ ییٚلہِ جناب زینب یِم فریاد ٲسۍ لوٚت لوٚت ونان یزیدس گٔنڈٕن شکل دوٚپُن کٔرِو سر کُلین ابیزان أنۍوُن جناب زینب أمِس گژھِ دۄکھ تاسُن دپان یُتھُے اتھ باغس منٛز واتنٲوُکھ جناب زینب سارے بیٖم چھِ وٕچھان شہیدن ہٕنٛدۍ سر جناب زینب دٔچھِنۍ کھووٕرۍ نظر دِوان اتہِ وٕچھُن أکِس تھدِس کُلِس پٮ۪ٹھ جناب زینبن حُسین سُنٛد سر دپان یُتھُے جناب زینب اوٚتتھ وٲژ امام حُسینن کرِ أچھ بنٛد ہووُن بوے کس چھِ ونان اوٚش چھُ دارِ دارِ وسان حُسینس شاید ووٚن زینبن بسما اے لجیا زینب بلاے اے ژٕ کیٛازِ چھُکھ ودان اے ژٕ کیٛازِ چھُکھ ودان شاید دیُت حُسین سرن جواب بیندے ژےٚ ولہٕ زنجیٖر کٔرِتھ ژےٚ نہٕ سرس پٮ۪ٹھ ژادر بیندی بہٕ چھُس شرمندٕ مگر زینبن دور حلم بسما لجیا بیٚنہِ قۄربان بہٕ وسکھ نا بہٕ ونے پنٕنۍ دٲدۍ مےٚ کۭتیاہ مصیبت انہِ کربلا پٮ۪ٹھ کومہٕ پٮ۪ٹھ شام کۭتیاہ تٲجر
Oh